Akariba Mbogori ni bendekithite mukandarathi uria wae ngugi ya kuthithia barabara ya Mbogori ariwe kana orwe kwagirithia ngugi yawe na njira ya gwikira muthanga jura jugatethia na jwagiri bakiuga jura gwikira jutibui na njira ni kuthukana mpwi baugite bubu ni bukuoneka ara kinya nyuma yawe kwirutaniria kire ubwitho barabara eje itigwitirikana uthu Martin Mugambi na chotariria Tori bantora cia Mbogori gia nchuku na ntora mutori kiri wandia chogoria bariuga babatigokenwa imuruthire wa barabara ya Mbogori kuthibwa marigwe waithiria barabara teno gekwenjwa nitwakenine muno rira kira gita kienjire tona gikinja barabara twamenya riu wega ugukinya tutamenyaga wega u uketho wina kiriro baadaye barabara ni rekirwo maiga togubo kuona lakini te maiga ni ntaka riu gintu eki ni kwetu njira ntaka teno ni tu njirani antu kwa ndu ikitheru na kautwe na mbaga na mbaga moretu kwina moretu mwega muno kasangwe weke njirani nitukomba iromba rine muno tu ndu gatutika tukunyingite ulipewa ringana na akariba bariuga barabara yawe rikirwa ntaga ya kware na tikagotoga kware bure batiri barabara ire kuruthuikia makia wendia wa majani warira marori makurara makuamite barabara ni enu ugaraithiria unyuma ngari jire iremerete ona tikawende kware kwambiria no kura riu iremerete au alafu riu baba rikujia jia ingeeja baba gatuika no kaba kugitatia nikaba kubare nonto tariu barabara yetu nitugwikirwa malamu nikaitindie twibagite mbeca lakini contractor ule mwe wiro wa gwikira barabara yetu malamu ekirite ntaka na kwina ntaka na barabara na nau kware kwina malamu imbega kwogu tuyo kiriro getu tugalite twi oversight nonto ule oversight ko oversight gwetu ni alemeto ni wiro wae twabanga kujukia twi akariba guku njukumuria kwijana kulungamira barabara yetu muthia baugite barabara yawe batiri gutiganwa nio gugatuika mukandaraci uronenkeretwe kumirutha ti mirutha bwega nontu gakuthukangia nkurukia burerari barabara irathukirwe nkurukia burera karika ba inge kala gwira kari mbere kiriro gitu ni giatongoria beto bara batulungamirite barabara ino kagita kai kuthondekwa barabara konengerwa barabara bathondeka ni baithagirwe sana riu twagwekerwo ni kurutirwa njira turirwe njira imbega na njira ina kuarite mbega tari for example turigwe na ukagotoka kurumwa ni amtwa wa mujie no akurumira indi kagotoke na gakega kuarite mbega tubatire kundo twikiritwo ku kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.